A sa mnom u studiju su Branko Zrnić, elektromehaničar, Miljan Jovićević, ekonomista i Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju ovoga jutra. Hajde prvo da krenemo od ovog objašnjenja zapravo ideje crvene zone i pomeranja tih pragova. Gospodine Kapor, da razjasnimo prvo. Šta znači ta crvena zona i da li mislite da su gledaoci sada u većoj opasnosti da u nju upadnu više nego ranije? Pa očigledno, čim je smanjena sa 1600 kWh na 1200 kWh. To gospodin Zrnić bolje može da objasni. Dakle, najveća inicijativa za potrošača da smanji svoju potrošnju je cena. Tako je. Dakle, bilo kakve kampanje imaju mnogo manji efekat. Tako da to jeste jedna od mera, da se razumemo, i to smanjenje potrošnje neće da zadovolji potrebe za investicijama u samom elektroenergetskom sistemu. A to je ono što je najviše potrebno. Dakle, bilo kako povećanje cene je nepopularno. Mislim, nepopularno i sa ekonomske, sa političke strane, ali znate kako, mislim... Globalni trendovi to nekako... Ne samo što su globalni trendovi, ne postoji besplatan ručak. Mislim, vi plaćate i robu u supermarketu na osnovu tržišne cene, uglavnom. Mislim, ako ne postoji neki kartelizovani dogovor između, jel tako, o čemu pričamo već mesecima nazad, jasno. Tako da to jeste jedna od mera. Meni je, mislim, s druge strane dobro što su neke druge mere uspostavljene, kao što je ograničena cena ogrevnog drveta. To je vrlo bitno, nije pomenjeno u uvodu, jer preko 50% građana koristi ogrevno drvo za grijanje svojih domaćinstava. Da. I šta se dešava? Mislim, mi posljednjih 30 nešto godina imamo sve manje i manje šuma. To je fenomen koji se nije dešavao ranije, a sve više i više koristimo ogrevnog drveta. I ako građani ne mogu da kupe zbog cene, visoke cene ogrevno drvo, onda imamo takozvani, onda se koriste električnu energiju za grijanje svojih domaćinstava, a to u zimskim, je tako, u tokom zime kreira mnogo velike gubitke na mrežama, elektroenergetskoj mreži. I tako da, recimo, to je jedna od dobrih strana. Tako da, eto, malo sam napravio digresiju uglavnom... Ne, ali dobro, povezano je sve i tiče se svakako mera države koja je pomenuta. Jeste. Tako da cena je u stvari najbitnija i naravno uvijek treba da imamo u vidu energetski ugroženog kupca, to je socijalnu kategoriju, i da vidimo ko može sve to spada. Recimo, kod penzionera. Pa nisu sve penzioneri socijalno ugroženi. Ne, ali tačno je bilo i određeno zapravo do koje primanja će imati ove povlastice. Sada, gospodine Zrniću, da nam vi onda isto razjasnite šta ovo znači za većinu građana i koliko realno ti računi onda mogu da budu veći kada se već brže dolazi u tu crvenu zonu. Znate šta, ja imam neki svoj pristup iz svog iskustva i shvatio sam, kao i svi što shvatamo, da od nas zavisi kako će nam biti. I mi moramo da se prilagodimo. Da naučimo da štedimo. Država je apelovala, štedimo vodu, štedimo struju. Mi nismo baš odgovorni i onda sebi dozvoljavamo, ja mogu da platim, pa ću. Ovo što kaže gospodin Kapor, suština je da udarite čoveka po džepu da bi se on urazumio. Jer inače nama ne vredi apel. Nek samo po džepu, pa ćemo se mi onda dozvati pameti. A suština je u našoj bahatosti, tu je glavni problem, glavni čvor na koji se udara, jer mi smo u stanju da zanemarimo druge, nek mi smo bitni i ne interesuje me niko drugi. I šta ako, recimo, nemamo električne energije, onda ako su restrikcije, onda mi protestujemo, a neodgovorni smo. Znači, nemamo pravo da protestujemo ako se ne pridržavamo nekih pravila. Dobro, koja su to možda najčešća pravila ili neki najkorisniji savjete koje možete sada u nekoliko minuta da nam date, a onda ćemo malo detaljnije posle razgovarati? Suština je da budemo odgovorni i da znamo pravilno da koristimo uređaje. Samim tim mi ćemo uštediti, ja sam analizirao, četvoročlana familija samo na pravilnom korištenju šporeta i rerne i klime, mi možemo da uštedimo više od, četvoročlana familija može da uštedi više od 2.500 dinara. Dobro, ajde sad, jako sam zaintrigirana kako to pravilno da koristimo, ali to ćete nam sve reći malo kasnije. A sada, gospodine Jovićeviću, da vidimo iz ekonomskog ugla, kada govorimo o tom kućnom budžetu, šta vi kažete? Na koji način ove mere mogu uticati u nekom narednom periodu na kućni budžet? Sjajne mere, pre svega države koje bih pohvalio dodatno, da su upravo u trenucima kad je vremenski interval negde odabran, kada se i porodice pripremaju sa dečicom za školu i tako dalje. U pravom trenutku, da. U pravom trenutku je tako odabran.
odabran i sijaset tih ekonomskih mera koje obuhvata celokupno društvo. Jedan od tih su energenti. Mi znamo koliko smo podrobnije obratili pažnju svemu tome kada govorimo o samoj alokaciji resursa energenata i koliko nam je to pre svega uštedelo kada govorimo i struje i imamo alternativu, pogotovo kada su i geopolitičke stvari danas kakve jesu i negde determinišu neke procese koji su nama bitni. Mi smo to stavili u neku funkcionalnu fazu, prilagodili smo se svemu tome i sada možemo i nekih sopstvenih resursa da crpimo snagu i da pre svega ove ekonomske mere koje su date državi, da negde mi kanališemo i dajemo indicije u kom će pravcu ići. Građani od 24 do 28 hiljada dinara koji imaju primanja su svakako ti socijalne mere njima negdje imputirane, da se prvi 1000 porodica koje su ugrožene, da se njima pod najpovoljnijim uslovima također da, kada govorimo i ova drva za ogrev, kada govorimo o fosilnim gorivima, znači mnoge stvari kako bi dočekali spremni zimu. Znamo da pogotovo unutrašnjosti Srbije, odakle se ti resursi i energenti crpe na drugačiji način i koriste u praksi, su nešto što bi trebalo da bude negde dalja okosnica u energetskom smislu po kojoj ćemo ići na osnovu definisanih stvari. Također, mnogi drugi aspekti koji će također uticati na domaćinstva, kada govorimo i uštedi pre svega, govorili smo o trgovačkim maržama, jako je bitno da to još jednom naglasimo. Znamo da po prirodi stvari negde u trgovačkim lancima bi trebalo 20% da bude povećanje, a ne 45 ili 50% kao što smo imali to na snazi. Nažalost, ove 3 godine unazad, negde smo se bavili nekim drugim stvarima, a ove stvari su nam odmakle kontroli. Znači, mi smo imali naglo povećanje. Džabe država čini krajnji aktivni napor kako bi povećala i dali i davanje i socijalno ugroženim licima, pa i starijem delu stanovništva. Sa druge strane, neko je to odvlačio u svoje džepove. Neko je negde od građana Srbije stavio onako ruku u džepove na jedan suptilan način i iskoristio priliku da kroz monopoliste i trgovačke marže da negde prihoduje velike svote novca. Država upravo u ovim odsutnim trenucima donela te mere, kao što sam naveo, da bi pritom, znači ako imate hipotetički 40.000 dinara utroška kao porodica za prihodovanje, tačnije koristite u potrošačku korpu, znači danas će da vas košta 32.000 već od 1. septembra. Znači uredbom o ograničenju trgovačkih marži i uredbom o zaštiti potrošača bi to trebalo da se redefiniše. Dobro bi bilo da građanskom inicijativom negdje i pokažemo da se negdje i pobunimo u praksi kada govorimo, ako to primetimo, ne možemo uvek čekati neke inpute kada govorim i Sandriće, o Venci i tako dalje od države, nego moramo mi da preuzmemo inicijativu, da se osvestimo na taj način, jer to negde nas udaljava od nekih drugih aktivnosti. Pazite, vi morate da se uklopite u neke okvire budžetske kada govorimo o porodici, da prihodujete, da možete da platite račune, pre svega da izmirite te osnovne potrepštine. Kada govorim i o školstvu i obrazovanju, taj kulturno i umetničko uzdizanje, pozorište, bioskop. To dođe negde na kraju tog spiska, ako ostane. Da bude u okviru plate negde. Zato govorim, mi moramo da insistiramo sve da smanjimo. Pazite i one, kada govorimo o troškovima obrade kredita, to je nešto što mi onako paralo oko kada se prijavim tamo. Pazite, dajete novac, uzimate novac od njih, oni vam obračunavaju ogromne nominalne realne kamate, a pritom troškove obrade. Šta god to značilo. To je katastrofa jedna, znači neprimerena zaista. Sada, kada govorimo i o tim kamatnim stopama, one će biti u nekim skladu sa nekim normalnim okvirima, 7,5%. I to će se odraziti i na one ljude koji već imaju neke aktualne kredite. Tako je, to pritom želim da naglasim mlađim licima, oni koji su se negde odredili od 20 do 35 godina za onu stambenu platformu da negde apliciraju za one kredite, tačnije za benefite države sa 1% učešća. Znači sada ne morate više biti u krvnom srodstvu direktno, sada može i prijatelj i komšija i drug da za vas negde garantuje. Pritom on mora da bude na određeno radno vreme zaposlen, kako bi mogo da jemče negde za vas. Sa druge strane, ako ne možete da obezbedite nekretninu do 100.000 evra, želite veću kvadraturu, vi možete upravo sada da iskoristite ove stambene, ove gotovinske kredite i mnoge druge da nadogradite tu vašu sumu, kako bi također pod povlašćenim uslovima mogli da obezbedite stambeno. Lepo ste nekako obuhvatili sve ove mere i analizirali ih i mi nastavit ćemo razgovor.
Dobrodošli nazad u studiju redakcije. Da nastavimo razgovor koji se tiče, pa pre svega, štednje struje. Mene to najviše interesuje i gospodin Zrnić je naglasio pre reklama da tu postoje neki korisni savjeti koje svako od nas može da primeni. Pa, Branko, razjasnite nam onda. Šta to možemo već od danas, ako ne primenjujemo, da počnemo da primenjujemo kako bismo videli tu razliku kad stigne račun za struju? Suština je da znamo šta radimo prilikom korišćenja određenih uređaja. A šta to praktično znači? Svi smo ubeđeni da znamo da koristimo recimo i bojler i veš mašinu na ispravan način, šporet, rernu konkretno, a u suštini često puta se ustanovi da ne znamo šta je u suštini pravilno korišćenje uređaja. Svi uređaji većih snaga na neki način troše najviše struje i na tome uređaju koji troši mnogo struje može se i uštediti najviše. Najbanalniji je primjer, to uvek ponavljam i naglašavam kod bojlera. Ljudi greju vodu do veće temperature koju ostave neiskorišćenu u bojleru, a platili su da se ugreje. I samim tim oni troše više električne energije. Šta treba onda da uradimo da ne bude tako? Šta treba da uradimo? Treba da grejemo vodu samo do temperature koju telo može da trpi. To je neka temperatura od 40-42 stepena i mi smo platili samo količinu tople vode koja nam je neophodna, a ne da posle našeg korišćenja tog istog bojlera i kupanja da nam ostane još polovina maltene te tople vode da se hladi, a mi platili da se ugreje. Znači, suština je pravilno korišćenje recimo kod bojlera kad se kupamo da ne razlađujemo vodu, već s tom tako toplom vodom koju telo trpi da se kupamo. Kod rerne ne moramo mi da koristimo odmah na 300 stepeni, recimo da je uključimo, smanjimo na neki 200 i nešto i kad se ugasi dozvolimo tom grejaču da se malo hladne pa neće pregorevati i onda sačekamo jednu minut, dva da se malo on hladne, da se ne usijava i dodamo koliko nam treba. Kod grejnih ploča isto. Nemojmo koristiti velike grejne ploče za malu površinu tog suda jer rasipa se električna energija. Dakle, prilagodimo veličini šerpe. Prilagodimo, zato imamo veći i manji izbor ringli zapravo, da. Grejnih tih ploča. Kod klime ne moramo mi da stvorimo ledanu u sobi da bi nam ugodilo, već neku pristojnu temperaturu gde se osjećamo lagodno. I na svemu tome može se uštediti bar oko 2000 dinara mesečno i eto ti stimulacije države. Znači, mi moramo sebi na neki način da napravimo neki red i samim tim bit će nam jednostavnije i po budžet bolje. Dobro. Sad, gospodine Kapor, kada govorimo o uopšteno energentima, kakva je situacija na globalnom nivou? Ili ako to suzimo na pitanje samo struje, zašto struja poskupljuje? Koji su to, koje posledice zapravo vode ka poskupljenju struje? Da li je to globalno kretanje cene energenata ili govorimo o nekim drugim problemima? Pa konkretno zavisi o kojoj državi pričamo. Konkretno kod nas struja je socijalna kategorija već skoro decenijama. I to u nekim državama nije. Mislim, ja ću navesti malo ekstremnije primere kao što su skandinavske države, recimo konkretno Norveška koja koristi dosta hidroenergije u svom energetskom miksu i obnovljive izvore energije generalno. Oni recimo imaju, njihovi potrošači imaju mobilne aplikacije gde im se svakog iz sata u sat menja cena električne energije. Bukvalno iz sata u sat. Zasnovano na tržišnim principima. I sad ću vam kažem nešto, oni imaju sada, već duže u stvari neko vreme, momenata kada je cena električne energije negativna. Što to znači? To znači da vama plaćaju da trošite struju. Plaćaju vam. Kako je to moguće uopšte? Zbog obnovljivih izvora energije, visokog procenta učešća obnovljivih izvora energije. Nemaju samo to. Znači, ne može naravno da učestvuje ne znam koliko, ali to je razlog. I zato oni imaju elektrifikaciju saobraćaja, kod njih sada 98% novih automobila se prodaju koji idu na strujenje pogonskog goriva i tako dalje. Dakle, to jeste malo ekstremniji primjer, ne kažem da mi možemo to da budemo sutra, ali to jeste budućnost i ovoga regiona i što pre mi to shvatimo, to je bolje za nas. A mi još uvijek, nažalost, koristimo, termoelektrane i ugalj kao naše primarno gorivo. Tako je. I mi nismo imali investiciju u elektroenergetskom sistemu već duže od 35-40 godina, značajniju investiciju. I dok je ostatak Evrope otišao gore, mi nažalost još tavorimo, a mi te investicije i novac
teško možemo da dobijemo, stvari možemo ga dobiti uvek pod zelenaškim kamatama, mislim, bilateralnim sporazumima sa državama koje preferiraju netransparentne ugovore. Evropska unija, s druge strane, preferira transparentne ugovore. I mi kroz saradnju sa Evropskom unijom, pre svega kroz transparentne ugovore, kroz apliciranje za kredite zajedno sa ostalim državama Zapadnog Balkana, možemo da uđemo najoptimalniji način u izgradnju nekog većeg postrojenja. I naravno da radimo na tome da i obnovljivi izvori energije učestvuju sa većim učešćem u našem energetskom miksu. Nama je recimo danas solar statistička greška. Ja ne kažem da ona može da zameni, ne znam, neku bazičnu elektranu, ili tako. Mislim, mi možemo, recimo, biomasu, mi smo bogati biomasom, recimo, koja opet emituje štetne emisije. Međutim, mi danas imamo tehnologiju koja značajno umanjuje procenat ispuštanja, recimo, ugljen dioksida i tako dalje u atmosferu, da možemo da uzmemo praksu od nekih drugih država i na tome da gradimo možda neku prelazak sa termoelektrana na tako neke elektrane. Dakle, priča je kompleksna što tiče elektroenergetike, zato što to ne radi se samo jednom rešenju koje će da reši problem. Recimo, ovde se dosta govori o takozvanoj nuklearnoj energiji. Mislim, to opet govori jedan lobistički, da kažemo, jedna grupa, pošto to, šta se tu dešava? Vi tu imate jednu ogromnu investiciju, više decenijsku, milijarde evra su u pitanju i vezujete se tehnološki, a i za pogonsko gorivo, za neku stranu državu. Najbolje da se vezujete za svoje gorivo, ono što vi imate. Kao što sam rekao, mi imamo to biomasu, bogati smo i suncem, čak na globalnom nivou, posebno sa geotermalnim izvorima smo bogati, okolina Mačve, Vojvodina, deo Južne Srbije i tako dalje. I mi možemo, barem za grejanje domaćinstava, da iskoristimo tu. Mi smo, recimo, nažalost, 2008. godine u onom energetskom sporazumu iz 2008. godine predali kontrolu na našim geotermalnim izvorima drugoj državi, to je Ruska federacija. I oni danas uzimaju rentu za čak i banje koje koriste vodu, jel tako, na određenoj dubini za svoje usluge i tako dalje. Dakle, najbolje da vadimo koliko je moguće tu našu nezavisnost u energetskom sistemu. Ona je danas nemoguće. Niko skoro nije. Geopolitički interesi su zapravo to. I samo bi se još, ako mi dozvolite, dodao da mi znamo kako iskustvo imamo sa državnim intervencionizmom u ekonomiji. Je li tako? Iskustvo socijalističkih država je to pokazalo. To ne znači da državni intervencionizam u ekonomiji nije poželjen u nekim momentima. Međutim, ja bih recimo volao oko ovoga što se dešava oko cena u maloprodaji, tako, prehrambenih namirnica, da vidim Komisiju za zaštitu konkurencije. To je njihova dužnost. Nije dužnost predsjednika da on odlučuje cenu ili skupštine. Dužnost je Komisije za zaštitu konkurencije da napravi, tako, mislim, vrlo teško zamislivo da ne postoji kartelizovani dogovor velikoprodajnih lanaca u vezi nekih proizvoda. Oni su pokrenuli, recimo, prošle i pretprošle godine ovaj slučaj za sportske patike. Ja se tog slučaja sećam i ničega više. Dakle, ja očekam njih da rade. Ako su velike profiti na osnovu dogovora, onda bi trebalo da reaguju. Vi ste prvi koji upozorava upravo na to i koji ističe to. Postoji jedan monitoring, ali pre svega osvećenost društva. Mi da težimo kroz medijski prostor, svi kojima upliva, da javno pozivamo na to i da pre svega kroz udruženja, kada govorimo na lokalnom nivou, se odatle crpi neka informacija, snaga u tom intelektualnom kapacitetima da može da se to iznesi pred oči širem auditorijumu. To je poenta svega. Svakako državni aparat, oni moraju da budu inventivni određenim strukturama i kroz resorna ministarstva. Dobro je što sada aktivno učešće uzelo pre svega i Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu. Video sam da je ministarka da razgovara sa potrošačima, Siniša Mali je također tu prisutan. Redefinisat će se taj odnos. Ovo će biti na 6 meseci, nakon toga još jedna mera nakon 6 meseci i onda se nadam da će pre svega da se održi taj kontinuitet. To je poenta svega rezime. Znači, građani Srbije moraju da osete benefite svega toga. Znači, džabe sve radimo u drugim sadržajima ekonomskim kada ovde negde podbacimo sa nekim tekućim aktivnostima. Kada kažu neki, pa mi smo podbacili misleći na neke druge stvari političke. Pa pazite, prosječan građan Srbije, kao što sam malo pregovorio, određuje se shodno egzistacionalnom faktoru i glasa vas na osnovu toga. Znači, ujutro kad ustanem, ne razmišljam o Vojvodini i Kosovu, nego razmišljam da odem po hleb, novine i tako dalje, neka određena sredstva što se tiču na mikroplanu. Tog dana, ono što mi treba. Tog dana, svakako. Tako da
to vađenje u političkom kontekstu ne opravdavam, ali podržavam svakako u potpunosti ekonomske mere. Sam sam ekonomista, znam šta to znači svima nama u nekom daljem stadijumu i zato kažem, moramo pre svega se vratimo ono što je osnova našeg društva, znači prvo da se prehranimo, da isplatimo račune, da ne ostajemo dužni državi, da nas ne ganjaju izvršitelji, pa onda da primjenjuju nekakve ekonomske mere. Već jednostavno sve to jedno po jedno da stavimo u neku funkcionalnu zonu. I mi pre svega dakle, da imamo to odgovorno ponašanje, a onda da vidimo dalje kako možemo. Idemo do studija. Dobro, bilo je zanimljivih odgovora. Kako vi komentarišete sve ovo što smo čuli? Znate kako, ja opet naglašavam, moramo znati pravilno da koristimo uređaja, pošto će, evo, tu grejna sezona za koji mesec, naglasio bi, pogotovo što ima dosta ljudi koji se greju na TA peći, naglasio bi da moraju ljudi te svoje TA peći da očiste od te staklene vune i da ih pripreme za korišćenje, tako da ne bude potreban majstor u toku korišćenja. A šta je pravilno korišćenje isto tih uređaja, tih grejnih tela, najčešće su, kažem, u pitanju TA peći, da ih punimo noću i samo da temperaturu prilagodimo optimalno nešto. Optimalno. Nekim našim potrebama gde ne moramo mi biti u majici. A to je najčešća situacija, da mi volimo toliko da ugrejemo zimi da možemo da šetamo u šorcu i majici. Čini svi normalno u decembru. Moramo štediti da bi je imali, da ne bi bile restrikcije. I tu temperaturu da prilagodimo nekoj, mislim, našoj normalnom funkcionisanju i samim tim mi ćemo dati doprinos opštom boljitku i samim tim imat ćemo električnu energiju. Dobro. I ovo sad samo pitanje bojlera da mi razjasnite. Da li je bolje da se pali i gasi ili da stalno bude uključen i uvek imamo toplu vodu? Šta pravi veću potrošnju? Suština je da imamo... Osim ovog optimalnog podešavanja temperature. Da imamo tu temperaturu u bojleru... I da bude stalno uključen. I nek je stalno uključen na toj temperaturi. Temperatura je bitna. Jer zbog čega bi grejali vodu do temperature koja nam nije iskoristiva? I samim tim, tu ćemo uštediti na mesečnom nivou, kažem, na ovo sve, bar 2000 dinara. Dobro, i sad vi ste uglavnom pričali o tim velikim potrošačima, ali tu ima i nekih još dodatnih potrošača koji smatramo ih malim potrošačima, ali ako su stalno uključeni možda prave neki problem. I pisali su i mediji prethodnim mesecima o tome. Sad ne znam, punjač za mobilni, pored toga što može da izazove požar, o čemu smo isto više puta govorili, ne bi trebalo isto da bude stalno uključen u utičnicu, jer može negde, kada je konstantno uključen, da pravi i veće troškove. Prijemnik TV signala, odnosno ti digitalni prijemnici koji su nam uvek uključeni, kažu da opet prave dodatnu potrošnju. Računari, televizor, odnosno da ga nikada nismo zaista isključili. Kada ga samo isključimo na dugme, na daljinskom, on i dalje troši struju. Jel ima tu nekih saveta koji nam mogu pomoći kako bi nam računi bili manji? Znate šta, to su sve mali, jako mali. I nije toliko bitno, nema toliki utjecaj. I nisu toliko bitni. Ovi uređaji od 1000 vati pa na više, na njima se može uštediti, a pogotovo kod tih mobilnih telefona, kad ste već spomenuli, čim primetite da vam se taj punjač greje posle punjenja, eliminišite ga i kupite novi, to znači da je on već u problemu i samim tim u riziku ste. Što znači ovo o čemu smo govorili o požarima. Da. Dobro, za kraj našeg razgovora i sa vama da zaključujemo, postoji li možda negde primer još neke dobre prakse kada govorimo o potrošnji koji bi bio primenjiv, pre svega naš mentalitet ume da bude tu malo problematičan, ali ima nešto što možemo da kažemo da primenimo i ovde na našim prostorima? Pa ja ne znam što je mogo da odem, osim što je gospodin Crnić već pomenuo, mislim, ti neki praktični savjeti da se fokusiramo te najveće potrošače. To je to, ali nema šta, mislim, kako vam kažem, cena, opet se vraćam, cena je najbitniji faktor ponude i potražnje nekog artikla. Je se očekuju još poskupljenja? Struje konkretno? Ja ne znam kakva je državna politika, ali naša cena električne energije svakako ne odgovara tržišnim uslovima. Čak ni za industriju. Iako nam je cena električne energije za industriju približno u, kažemo, proseku sa nekim evropskim državama. Međutim, EPS sklapa bilateralne sporazume sa tim velikim potrošačima. Ne uključuje se taksa za ugljen dioksid, kao što se uključuje u Evropskoj uniji. Također se revitalizacija postrojenja nije adekvatna ili amortizacija. Takse za obnovljive izvore energije je vrlo mala.
hoću da kažem da je čak i cena tržišna ne bi rešila naš problem u elektroenergetici. Nama su potrebne ogromne investicije, mi taj novac nemamo, a oni koji nam nude nam u bilateralnim sporazumima koji su netransparentni ugovori ili oni transparentni ugovori gde je manja mogućnost pronevere samog novca. A to je, mislim, u sve svoje nedostatke nam pruža Evropska unija. Dobro, i za kraj sa vama, koliko i ove cene energenata onda dalje se održavaju na samo tržište, na inflaciju, na one cene koje mi imamo prilike da vidimo na kraju kao konačno? One ulaze kao input, odnosno ekonomski parametar u konačnoj konstelaciji cena, koja je pre svega i kroz proizvode na rafovima svakako da se odražava. Kada govorimo o tome, dosta smo, nadovezeću se na sagovornika, izdvajali pre svega iz Elektromreže Srbije za nova postrojenja da bi se to približilo građanima u ona ruralna područja gde nisu imali struje i gde nisu mogli u kontinuitetu da dopremaju električnu energiju. Svakako da je dosta izdvajanja materijalnih sredstava otišlo na tako nešto i uticalo je pre svega kroz te račune negde na to, na dogradnju cena. Svakako u godinama pred nama, pre svega kada govorimo i ministarka ranije Dubravka Đedović-Handanović je govorila o tome i odlazak u Budimpeštu na mnogim samitima koji se tiču energetske energije, klimatskih promjena i drugih stvari. Dobili smo jasne inovacije koje možemo da implementiramo kod društva, pre svega kod nas. Ja verujem da ćemo to uključiti kod nas u praksi i da negde u nekim daljim konstelacijama, kada govorimo o formiranju cena, bit će uzeti i te smernice. Svakako, kada govorimo električna struja je jedan od bitnih stvari, pre svega kada govorimo i o nekim privrednicima koji planiraju da otvaraju nova radna mesta, nove fabrike, oni gledaju te inpute, osim električne energije, infrastruktura puteva, vodoprivrede i tako dalje. Sve to utiče da li će neko od privrednika da se za nas negde odredi i da pre svega otvori eventualno neku firmu ili kompaniju, kako to bi mnoge procese dalje regulisati. To je taj domino efekat u ekonomiji. Hvala vam mnogo što ste bili gosti redakcije ovoga jutra.